Tusikule tumalize pesa, tuzue na gharama katika Krismasi, tuishi maisha ya kujuote katika familia hiyo, tuvuke pamoja na tusiwe na vifo na hii mambo ya kuweza kugharamika zaidi. Na watakieni Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Umonchu muligeria buna botambe twachakira munaye tugachaka munaye tokegokia tokerigeria tokemanya togesomya buna bono mwako ogochiko era andonsia sore igonko kuganie Christmas kyo mwako munya gokoria mandasi gabo obeka gachumbe kanyera gachabati goro cia kango kakaiga toso embusure mega toragere happy Merry Christmas and Happy New Year. Eterane bakondoka Vincent Onyancha. Ndizi TV nige gukwarigania asenkwana ya bene yeyemo aseyemo yugukwanira amagenderero imeyoro Gumkorwo Gusii asomogeni omonene arabyo mu waziri w'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'I umuliki obutambe umusubati Susan Muchache naboigo n'umusolicitor general Ken Ogeto enkwane yiga nebe ritukulia lamisi kitariki 23 umutienyo yo 12 umwaka uyo chinsa ibere chabutuko aiga Ndizi TV bwate tariki bwemanye igoro y'amagenderero imeyoro Gumkorwo Gusii omokene no karanda ukaribye stera nyagoseta omokene no karanda ukaribye njera nyagoseta kaingucha kainkoronga umwanchu murigeria kubwatekana nugonchoreria kwimiroberio umuroberio bwanchete wichinigekero cy'umugusii toguchikobembeo asubutuko bwalero aramisi nahigo nigo togosabwo kwabera igwike weekende Ndizi TV ubwansu bw'umugusii gereria bono nigo togendrete hokoretera onsi kurwa chinsemu ao unatoka kumanyia litukerigaria lero lituko eneri aramisi stariki nemerongibere naisato umutinyi oikomi na kabere umwako igonta gotebetiga buna kwabere gukorigereria ase television yo sase TV yao kwabere gukorigereria buna litukorenzo cyo gutwara mange karato korigereria igoro ya magendero nabo igonyora buna oyotenete nsemeri yo burendi so umwaziri burendi boime omanyakanete buna Fred Matiang'I igago chigokwana nayo murigereria gwetira Ndizi TV karato bere to korigereria igoro ya Amagenderero Gusii ebya byokolekana ensemo ya Gusii amanga kolekanire omwaziri buburendi boime Dr. Fred Matiang'I oberga kwenda chinsemu ao kunyara gukwanira amange amagendero goikirania kera kubwaterana abira kubwaterana n'abarai ao matuka maketwa rona nyara goika chiskuru ao se county ya Kisii babwaterana n'omwaziri osomukonyi ensemeri yobochenu Susan Muchache asogosira eskuru ya Nyaura terenge stariki 5 orengo mutinyi yo 12 nainde stariki 5 lemo litukerera kubwatia bakanda ase eskuru eli yegetonto enyarete kego changeru ebirasi bikayiguru oro 5 amagenda abereka goikiranirwa asorgongurwa Gusii abaigo amatuka era makaiga umwaziri Fred Matiang'I na nyarete gakorokana ase osenegeta sensemeri yekerenyo igotoka imeye county ya Nyamira kunencheremo yo kunyara kubwatirana na barayikurwa siganga ya Gusii tobere to kuligererina oberga kubwatirana na bwatani kurasorongorwa Gusii na nene karagwikirana asemeye ngabune yega twabere to gukwanira nande oberega kuligereria naki babere bagukwanira nande gukwana mange inyora egeikaro kiri tukuria lero igokego chigokorekana eyemo aseyemo kurwa se account ya Kisii meyo muchobosongo abwazo mwaziri boburendi wa Dr. Fred Matiang'I agochigokwana eyemasemo gwetera Ndizi TV elianyara ko ikerayo murigereria urabwisko igonyora nigago chigokwana eyemasemo kurwa so muchitobosongo elianyara ko ikera abo ayo murigereria on Ndizi TV gono buna botambe nyara kwatebyo musani atebyo yonde tonyare kubwatia enkwane yaye omwaziri wa Dr. Fred Matiang'I akorigereria kati ya mangabere ka okwana twamorre marange ka korigereria na gukwanira ensemo yesemi chiskuru chingo obereka go chisira naboigo obereka go teuna tunyaro gotwara oburayo buya ai chiskuru twamorra matuko makaita na lenga ensemo ya sironga abunara gatebana na chikoenekina esemi neru umugusia bwente gotwara ase chinkwana chiaye asa matuka yaiga
obereka gotebuna umugusi nabwente gochamo lakini kurende ganga yabere nenega kando no gokwana umugusi nabwente gochamo mwaziri wondo Dr. Fred Matiang'I obereka okwana ane igoro yesemi chisemi otebire buna na chiandake osobereka gotebuna chisemi na chumwana umugusi abwente koegwa kubwatekana abagusia bange bono tenga chinga chiakarumo etomurigeria kare masomo tarenge bunare bono abantu boniga abantu ikabere chiskuru umwana atware grade kende yonse out school nchirora abana bakoirwa banyora amasomo gochakereke nonkeligie certificate gotira pako umwana okora amasomo aye kolende umwaziri Fred Matiang'I gobereka kwa nengane tatu mwanchu muligere ndakoire mase motora aligereria chinkwana chia kurumagega echiabereka gukwana totarachi gosanga monera mase emo tigatora bato raligereria chinkwana chia igoro yesemi nkiabereka gukwana asorongorwa Gusii anasensemo yechisemi tatunyore aliabereka gukwana igoro yechisemi edare goteba iga bantu baminto tarakaranza senge njomba teri bageri otwachaga atwensi ipi asenge njuta ete kwagache skuru tosomia abana baito egento kera tokonye buna Gusii intune chera turasomia abana baito na turabeka abana baito isiko naringe Ministry Education kale. I have said this before in public. Osekoligeri pa capital naringe mo minister tu alikuwa na rais kereke saku ngakibabeke tabana chiskuru na endo sikoligeri chinamba cheke saku ekinga kichire pa capital ese country yeye Gusii ni ntubwata abantu abange na ntu asomiria abantu abange kubonde bwezi. Kogure buno Dr. Fred Matiang'I yero mwaziri bobulende bayimotebire buna umugusii nabwente kubwatana anasensemo yechisemi ikine kintu yoko kira konyo umugusii ngati Amagenderero tabwente kwikireniwa asorongorwa Gusii konyara kosuka Gusii andakana bokonya kweboria encheraki umugusii aranyareka gusuka Gusii osencheraki abaraito bwato ko Gusii babere bagokonya gokinya Amagenderero gati abaraito ba serikali ngorwa Gusii kubwatisia abagavana baito ase county ya Nyamira bugane county ya Kisii bali baraba waziri kwa bare bago ikasen chinseme chiga bakubwaterana amo na bande nabego waziri Fred Matiang'I obere kako tebasa matuka maega buna umugusii na bwente gochamo anena sensemo yobochori naibo obere kako tebuna Gusii buna bona sobochori bugocha otigano wachori bo mwaka bwechiriwe na 2022 umwaka 2027 Matiang'I asama tukama iganiga atewa buna kigo ikenga kiyo Gusii igobare abange isiko yorongorwa Gusii abu atewa na barakichikura sobonge kubanona Gusii bare asorongorwa Gusii enchira ni gare kagotewa buna Gusii isiko babeira abange chinsemo obonchori bwa kinire isiko Gusii ama chinsemo wande chitauni mbali wasitauni na bokonyera buna Gusii na bara abanga sensemejo Tomu waziri wondo boime Fred Matiang'I atebuno umugusii bona yekira sabwente gochamo eliyo asegetarigia serikali umugusii onere anyare anyoroga konyore gento kurororo tengo tora aligereriga Fred Matiang'I karagote nganeye nkia kwandrete igoro yo gochamo asensemo yo mugusii tengo torigereri egento gekugera tugwene tokorengeri mono igoro yo boraibwense na asengencho igotorekera ase Gusii bone namba ya Gusii bago chikwaga chikura otike chikure cha 2022 chikura chiri chinde chiko chikocha Gusii bara ake chikura korusiko ya Gusii ko bara babange ko bwa Gusii bara ake chikura Gusii esengenja abantu baito barandiro bari class na keko era abantu bamintu toka ntio morembe asenze yeito na keko era toka stability ase country na abantu bamintu bonzi bali mokuliyo bogambi motage to borai mbuya mono sana nchena yo chakota buno mongi na teba na ende twenzi buna tu akwanire before katoliki oborayo obwenzi bino morembe lakini totiki na ende kesaukie tutole yamo ndobese kwatana na bantu baito ose wono tali boygo ndobese kwatana na bantu baito ekiagera magana ye chikura na botoko liki chikura lero na ende tokole mambi kali tu akole te chikura li 2017 chiarete ona ale kubolia bantu nga bantu baminto tu achorera barai ba MCA women rep member of parliament, senator, governor, pake president wa jodre to akodi. Bono toba elibaga, toba bwatisi. Kigara bantu bata ko baboneke sakuma yite kwe gambera, otogosika na ntutu ekabanyene. Tosike balia ba iruli baga yo gotora. Talia malaika baru igoro na bantu banga buna intwe. Baga korama mocho, para misi ebintu binde and so on and so forth. Lakini toligenchera yo kobeka abantu baitoamo as we go forward.
tuchakora manandu tweka abanyene to watana na nsai gatokurwana chiseki abantu baisiko barato chae we katoliki enchera abantu baminto we katoliki enchera toko bamo kozabona tali boygo we katoliki enchera toko bamo na ntosikane ninga tokenda abantu baminto kerega abaguzito isaniri digante wega mugaso igoro na inde maiso marole tali tochi kusanga mesi monto ndebwenzi twisanire bono na inde toko ba shareholders be serikali yense ne kero toko gendoro onyo tochi ko ba sensible toko gendoro toliamo toko gendoro toliamo to kwanira namo na abasoro ire kamoranje abantu baminto munabona bali mo kuliyo borai na bali morororo tigato sikabarai ne tosikane twenzi igeko gara yusi abaguzi na botoliga na botwakine teiga ntoliko jaya nago sekuramana umuntu nabo mu MCO nabo mu jumbo nabo mu women repo nabo mu gabano tigato sikabarai bakole tamu yabo to karito chorana nento chorane buya kwa yadri na maskeni boronge abantu bartorere bunegesa kukemanyite kwegambera gusebona tali boygo ya nogendete kubwatie nkwani yu ayuna yu abereka gukwana ku rukinga g'ekia maiga mwaziri w'obulindo Dr. Fred Matiang'I uyu gukwana na yegotera Ndizi TV asemargoba yabono nyara chikoraga chinse ibere chiabo tukokera togendrete ekerotogendrete kwirobeli naboigo kore gretia setibya nabokora buna ensemeriende ase agendrete kwirobelia naboigo nachigukwana munahe ngaitena nabokunya kubwatia naboroche buna nturango koletera omwaziri w'obulindo Dr. Fred Matiang'I uyu oranyareka ukwana naye eyamasa yemugwetera Ndizi TV go nabokunyara komanyo musanio manyo muhiri buna omwaziri w'obulindo maime Dr. Fred Matiang'I gochara kukwana gwetera Ndizi TV eliyanyara gukomanya amagendero anege no kuligereria amagendero asorongo rwa Gusii ere obeiro mwaziri anena obera se serikali nabwe kara kuligereria obere kago chinseme chiga chia Gusii andake magendero kyanyare kago ikenwa asorongo rwa Gusii yotoko na gustoko ne county ya Nyamira nabwe gase county ya Kisii okubwatera nakwa bere ko korekana ronkoro kyoko na gyago chikobeka subwagale na nyare koera ere buno mwaziri asagaso ta serikali na serikali nabwe igo abarahimbale barase serikali okubwatera nakwabo na koleta magendero kocha sorongo rwa Gusii nkoro kyoko aina tugochukwana igo nachukwana eya mase mukuraso muchobosongo wetera Ndizi TV onyale komanya bukoligere bwe karoligereti ase screen ya TV yawo abo rocha bwensemo rocha nseme no rochina malikana yakonya bonchokana gabu enseme yo no togochikwenda sebiro bitaliye bike nabo igo ababwatani baito au barabalike baito bale asenseme yo yabo abarike baito no bale enseme yo bagochikotoretera ayu eyemo aseyemo karabagandete kwe Robert Kigima kurwaso mu cyobosongo idnayo murigereria onyara konya olenganeye asenchera ya bene na kumanya ninki kigendreta na sorogongo rwa Gusii Tobere tokuligere boigo ase ensemo ya siasa chinga kicha maiga omwaziri obere kagote yabuna ere ni gara tigare asoboke bole andake obere kagote yabuna igara abe gako moko bokumura ibwense muskuru Kenyatta abaigo ni gari gani kigimo okubwata na ko muraiwe kama gyo DM na bigo muraibwense igari gani ngane yu andi ni gata yabuna ensemo ya siasa Gusii ne bwenta ko so ensemo ya siasa hata beta buna egasi yahire buno mwaziri igaire no muraibwense muskuru Kenyatta nande kraire gasi ye goika anye kole kubwatakana buna hire no muraibwense nabo eri arwete omubwekano unabona sosa ni muchache uyote ense moyo boche no mukonyi haote bumonto moete gasi eyo no muraibwense omo solicitor general ogeto egasi eyo ire no muraibwense agaro Matiang'I asama tukama baraka kote uno mugusi na inyora sense mo ya serikali kolenganera kote baina magendera manene kubwatakana buna haba Gusii ko baire libaga ase serikali gochakera omonyere buna ro mwaziri asense meyo ekera baraka kote buna igara bwa komoko boko umuraibwense naboigo natigare komoko boko umuraiwe kyama gyo de murero dinga tigatorigereria ngo nkwane iyaye umwaziri Fred Matiang'I eyo akwane tabu chinga gichiyama iga soko okoboko abaraibara serikali aneno umuraibwense muskuru Kenyatta naboigo no umuraiwe kyama gyo de murero dinga na ire una nabatebi abantu baminto Uhuru Kenyatta otokoreira amasikania manene noroche buna tongania bataete gaziga susa ni ono Uhuru omwaete gazi gusona tali boigo ogeto ni ngomwaete gazi njengo ngete gazi
yani wono mndu ombo muntu lichoni chako bwatia wantu uchia wande tamani. Hapana. Ntuntu serikali abaguzi ntuntu anakogenda ase serikali etali. Naenda abaguzi ntuntu kogenda sabantu tutamanyiti buya. Kona abatebi genteke moiga. Ese mokoro Uhuru Kenyatta ateneine. Monyi wete. Ese mokoro Uhuru Kenyatta ateneine. Digere kuruwe goti ense moiga morere ose ngoro oi Matiang'I. Alafu no mote tembere. Tinduo na ndo bono muna abatebia. Una bachi bakakwana niyo kabako mo gako ori onde oria muna momanyete. Abu no onde. Egera Igo mwasa kombori nganga ingo genda ngai ndu ese president yo twanjete buna wono chibeza ante atolete gango titanga story ga mukumi yani ndu zo muntu twanjete buno yo ngende ko bwatio muntu onde tamanyete abana abagusi ntu bwatio mangana yo bochoni buna yo goto kole gazi yo boronge ude bintu bire to iwana niwe aya wono asa mazikania manene Oma ito mugaba no ito James Ongwae tari ngonyara gocha iga tomo mungina aje go tokwani bagari aye ni mwa itenga na aja ruwe gento lakini mwa ita sama sikania manene umungino ni mwa ite no makori miro mwe serikali tiga tokwani manye kurangire wa minister aba kangana akamo ndo andangire wa minister aba tokwani ge kabu no kerange na injango ge ijo litore boni iga togende kure buna kwanire buna bereka gukwana agata baina magendera amanene aikire niwe asarongorwa Gusii kubwata kana nemeremeria anyatega ko gosaire no murai wense ate ekero toganyete tonyare gosanga emase muna abalike baito barasa mucho bosongo erigo toretere nkwana ijwe emase yemo una na chika kote ya bulitangani umurigereria inyora umwaziri b'oburendo ime Dr. Fred Matiang'I na chiko kwana monaye goetera Ndizi TV erenyara gukumanyigoro y'amagendero asorongoro ito rwa Gusii gati yabo na chikoba no murikyo botambe ase wizariri yobo chenu susani muchache nabaigo omo Solicitor General Ogeto na chikobwatania monere galikoni kitwa kumanyiria sobo galibu nayo omo rigererio Ndizi TV nabaigo mo Gusii atakaritwa mana ingikegendreta asorongoro ito rwa Gusii amagendero bono ntorochi obo chodimbole bosio emyaka yarare kuruma gaiga abantu mbali babera serikali abu kororo asengincho yo mu Gusii maswali narabereka kubuli kwa sama tuko ingoro mono galivu mu Gusii maswali abereka konya kubuli gwa mabuli yatabwati machibu bande bateba oyene obwente koba abandi bakagikerie ngane kolende ayonsi nachiko kwanirwa naboigo ane egange nega yo kurigereria nagokwana gwetera Ndizi TV mu Fred Matiang'I haguchiko kumanyina hamagendero tubwate nararia asama tukamego twabire tokurigerwa nacheko gotebibu na amangana abereka okorekana sitariki sano nemo omutienyo yokomi na kabere yakero mu muwaziri yachite koigora ebirasi bitano maiga yokwaga chwase skuru emanyikante buna skuru yoburoso yegetonto siasa njaro kante kobase nsemeyo nyereri nigera senseme ya South Mugirango toba tumubunge kora nsemeyo manyikante buna ose okoro kwa Silvanus Osoro emaiga ebirasi bikoigorwa andake Osoro igatebete na nonye ensikuru yacha kwagachwa sorera gatebana nero lengo muntu mutangani kubeka litabori yaye ase sikuru ina gochaka kwagachwa agatebona lengo muntu mutangani gochaka ubwagachu wesikuru yegetonto atebana ali bantu bali kubangwa siasa mate muna butambe Kenya rakego korekana inyora ebirasi bigoro tu ase sikuru yegetonto byalinge ebirasi bitano kati ya mangana abereka korekana ayina magendero akarisho sikuru chikwagacho ntagati sikuru chiagachwe totagete abana banyore SMI Gusii abana basomire na bange una butambe umate na SMI neregento kingi ncho mwana kabwategesero kiaye akikonyara komukonya ikire abawaziri abange bono korore ensemo ya Gusii abawaziri abange ikobaganeti abana banyakonyara masomo ochakira no muwaziri w'oburendo w'ime sikoligeria sosani muchacho yuru murikyo botamba se wizara yobo chenu ngati yabaraye bakubwaterana abagavana korose county ya Kisii na umugavana we county ya Nyamira Nyaribo nabo igo Ongwaha James Ongwae korose county ya Kisii igo bakoligerana naki esemira nyare gosirwa ngati ya magendera mange tali semiyoke gosirwa chinsemechi chibaranko iguru chiri buna remware baranja nyarage ko iguru ime mu chibosongo kati chinsemo chinde chikunya gukina kolende to koligeria nsemeri yegetonto ntatenda ko iro litangana kima
nchigukorere nkwana ya yosoro elio togosuka mutu nkoretere nkwana ya Matiang'I ekero sorate betene nero lengo mutang'ani asobwa gachwe skuru yo broso yege tondo tigatora range nkwana yosoro ntara chokera se nkwana yaye omwaziri wa ulinoime Dr. Fred Matiang'I tonyori nkwana zangu ambao wamekuja hapa pamoja na hawa wadosi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nkwana na ngoigonya mondote inje ninjo soro bramo manyete nere tuachire ga tutegerera na kiaba ngaba gukwana bago kora guchiaria inje ntigare gamba bange na kieta kiroko bangu gae kigoro na gutakiri igo ababa taito gutwaga gutubanga batai baratiga onde tachaga gutubanga tafadhali gusubana bagi iga intuna abagirango bebwate mujumbe no soro tari onde naende bore tianda abole batwa mi ngocha gete rito bori ritanga ni moinari ngocha gete rito bori moinari so abantu mbacha gutubanga ga tafadhali tutari gutwara maskania saba gani naende rero tutari gutwara mormai temo manyetenje iga abantu baire ngora abageni bakore tobate imbia mono toigore skuru buya bagende omonto gutigara ga norori yono yene nkio bantu racho gutubangira ga batiga basoli my friend iga etra keita so kwa heshima kubwa Waziri Fred, nataka nikushukuru sana pamoja na viongozi wote na professionals ambao wamepanga hii kazi mpaka tukafikisha hapa. Ayuna mboria koracha kerokeria Amagenderero nyura siasa nero nkonyarere ke kokolekana siasa yaba kulinde aina ya kolekana asorongoro Gusii ekera to chukuligeria igoro ya Amagenderero ko urgo chukuru na Amagenderero ontana bagote yabono ntete gukonya gento gete anda komura ibwense meyo erote bana a egente keninche na gechagete yana kana buna Amagenderero na bwento gusiro kuruchinse mo chonsi oyora sekero no yotaria sekerogo onse babwaterana banyara gukinia Amagenderero keroto kuligeriro ya Amagenderero moncho muligeriro buna na kumanyibuna chikoraga chinse ibere asebiro biteri bitambe ndochukoira eya masemo tosoime yo muchobo songo eri muwaziri bobo ndome Dr. Fred Matiang'I achigokwana muna ikoletora sense meju eri akwana mange igoro ya Amagenderero chinga kiechio ayuka genderete umaite osoro no mubunge o South Mugirango baga yogo kwane ngane yo aini gazite kerokeria umuwaziri bobole ndoime Dr. Fred Matiang'I akwanete nseme yuna ere igara bwa kokoboko umuraibwenso muskuru Kenyatta abaigo abwatisie o muraibwe kyama gyodi emurairo Odinga korengane yoti ya moirabiya omo mubunge bwenseme South Mugirango Severance Osoro andakigekagera agache mukwane nganeyo ase enkwana ya yosoro chinga kicho nande akwanerete igoro orio kokoboko tigato igo nkwana yae eri unkoire ya masai yemo kuikase nkwana ya Fred Matiang'I turego nkwana yosoro tumakona se Fred nkwana yae Fred Matiang'I nkeranderete kero mondo tige bange atinya tia yakwe banga njengamba ngibange taseruto montige mondo tacha kunya gonte checheria sengi bange taseruto naye mwenga bange taseraira togotige toja kondama nganje ndaseruto ngayora aseraira binde binje tingwanje kyagara njendo aseruto nimbwa tubuye bwaye naye tuwaro buye bwaraira ari asoka rochiaria njenda aseruto nimbwa tubuye bwaye na abantu ambari barimba maito abantu bako basukume gazi kaita abantu aba my friend baringa koza wote busoro tano tena ngaro kyagaza kwa exactly crowd na bakire igo to ko bange gazi na bago so njenda aseruto mo ngire ngora moja kon te biginga mangana makoro 27 goja that cannot work kero mo na koreta babaye diga kero mo terende era ini yae njenda ase ruto William Samoei Ruto ekiama gekoro ku UPA oriora se Raila Odinga sawa jitin kokorama aitoko oriora se Abdul Badida onori Jimmy Wanjigi toko njetige chia Ruto ndete kansera abantu bane anenga gache basi ngoro basi eriende abantu bara kero toka ndrata yugo ntete nkoirani goikaso muwaziri bobole ndoime Dr. Fred Matiang'I anase nkwane yu yaye umubunge wensemeyo hasa no nyinabo atena abantu ikobwaterane abantu goikabachamo asenge ncho yugo kinya Amagenderero nasorongo rwa Gusii Matiang'I berga kolgereria na gote abuna ignere biyo mu Gusii go chamo na kobwaterana iganga yaye no koneki buna Gusii ngo kinere
eri banyara gusuka mutwe buna chinsemo chinde chigendrete kubwaterana koranto bago chamo banyara kubwaterana Twataranga nkwana yaye mwaziri Fred Matiang'I akwaneta singakiyo. Ono uzoro no mano mindomoke. Inje kubuliza na ngoro tunakole kabia ba muzai. Kuna materi ndo zamna materi na irangara. Aidina materi ngakiri ndo Nairobi alinga. Uzoro oni botageta banda bamoko ya na barumba joko beke minister interior. Yawata ko kwega asigiria. Mwete gazilo kai unero jokari rindi amana. Ma nekero no mano mindo bese ko mwe gazilo la bango bakanya na inu mulwando ya. Umaro mindo nazo mtono mwakiri ali. Mwara mwanere state mindo na soma ero rekani tibia. Ta kurama bantu kurama boko. Kera no. Ya. Boko mwe gazilo kurama bantu yo. Bani mwe gazilo. Wa mwe gazilo ya. Bozo na kumoro to ngana. Kile tumu muni kengere ikaziye abora nyara batawu bagaje kumwege ndukende kene ko takiririye iriye yake ko takongana ujuzi ndikora baje korose serikali nza kuwaje baga urana nuna litegaziya bago benga gero vera aje gero rame ba madyango ya mata ba jo mora no mudogere gazi kurama bandu ko ko tegaziya ko ko tebi nene no je ko wanyora amujo kwa dengo ma ito zono muntu mitale enu mwakiri ai Wara manene gazinja ya kubeke taibia bandwara majikaya unazo anatebia ukwana ni zongo muna bagamba ukwana zongo elilo wono igazi ojoje kere kuwewa ono ni gazi ya kubiye ko sina kumota ndeni dile komo igazi ndi mbeo ko rama bantu no ayu nari agenda bere ka gukorekana keroto gendete gukwanira mange yiro monchu mulge na bokandira gotobwatia gweterensemerie mitandao nsemo ya Facebook na Ndizi TV News goto live nsemo ya YouTube Ndizi TV News igotole live erinyara gukomanya enkwana yaye umwaziri w'oburendo ime Dr. Fred Matiang'I yago chikokwana litukulia lera ya mase mukura somo chiyobo songo igoro ya Amagenderero Inyora ekeroto kuligereria igoro yegasi yaye ase ensemo yemeremo yaye oberega kubwatania bagusi oberega korekana ka kore binte binge igo omonchu muligereria ekero ligeretia se screen ya ogabo noroche na ngoso atorembe oseni ko bago chigosembe obono korwa senseme elio muchibo songo elio obwati eyemasa yemo enkwana yaye Fred Matiang'I obeire omwaziri naende obeire kago tena chinsem ao aboigo oberega kubareta abagusiyamo na kubabwatania korengo na county chionsi obwatania abantu ko chinsemo chionsi oteri ababunga isemo chionsi kubwatana unabona motoka makegana chinsemo chiri chiekerenyo ekero arweteira uchikorosie chireria kerenyo mwansemo chiekerenyo gotoka ime ya north mogrango chinsemo chiekerenyo north ekero basangete kero che screen yogo umoncho muligereria na boroche na abo basoire asembe ogabo igo asebiro beterie bitambe ntochi konekina kwanyorire roboti uro asenchera yobwagale anene ekero Fred Matiang'I agochi gukwanira igoro y'Amagenderero anasorongoro itso rwagusi igebe kange onyare kumanya narariyaja abere kago korekana anene ekero mwaziri agochi gukwana amonaye eyemaseyemo nakone kibuna kwanyorere kumanya naboigo nabokonda gusangamo na intwe nabokonda kutoboria nabokonda gutoma liboria nabokonda gutone nkwana yao gotera ase ensemerie namba erase screen yegoro gabu nabokonyara gusangamo na intwe nakyo tubwatete ande nakyo kubwatia emero umuroberio yoiga eyemaseyemo eitokone kibunaye omwanchwa omulige on Ndizi TV ngonyorore kumanya nari agenderete anari antokolekana ngasoro wongo rwagusi esabari yege keroto kunyerigereri yonsi nabo tokunyara kumanya buna ingegia kolekanta igo umonchu murigereri ntaite bono kurugaiga eyemase yemo nkoire goikagatia somo chobosongo elio onyare kurigereria nari agenderete gotochikumbirana no mwaziri w'obulindome Dr. Fred Matiang'I Tosca FM, FM, TV.
Sensemelia online igonto bada TV amone radio chira Sensemelia online usasi mitandao igoture live TV igonture live TV na igonture live ati abati karibu sana kwenda tuwamo kama Kevin Wole uiwanga TV ya TV na radio ya Gatembe FM. Mwaziri Fred Matiang'I, karibu sana. na ndiye toko enelio mwana Nyasaye mbuya mono asenjeli bagiri twanyorire okwa namo na inwe na inde na inumbuya mono esoko to nyorali bagiri kumena na bantu baminto igende getanga narorire na ndikianga okiri 2013 karo twasoda serikali ndo wata TV chingani na jire chingani Gusii igere TV to bwata chingani na jire to bwata chingani asenje ya digital migration to rwanetie 2013 2014 2015 so that broadband spectrum wetoke abantu baitwa investment yejire na magana mangi ligere abantu balenga balikire igoro yegente ligere abantu balenga to kera igoro ya magana igono I believe nga ekara abantu baitwa kuligere history esitwarure ngonyo walinge segiri to rwanda tali segiri alinge yabosa to alinge kurwane segiri kene na kike to atagete wajire tinyinge to aractivity kera yuagendrete igo togendrete gukwana naende ntogendrete kone kibuna umwancho muligiriria nkonyorore ayonsi agendrete korwa asenseme ime yomuchobo songo ekero togokwana umwancho muligiriria inyara igotatukerana naende goika sembeo igonoro chena togenda kone kya yomuligiriria nkonyorore na kubwati onsi ali agendrete togenda sembeo echi ese don settlement scheme yansiongo manga na ibore tunanona kinete na jete manga primary ko chakara 1974 mwalimu mwana headmaster mwalimu Jeremia Muguna na are na Nyambono mwalimu bandi bansomete primary babo jo nyaga ngo bapita getondo no bale mwalimu mboga bonzi no bale bansomete primary no bale bakabona no genda boko banyora bakotebye mana ba Florence yobale bali mbana bansomete ngekiyo so say to saying bulire settlement scheme donkin taba yobane banganyete ku South Mugrango lakini banganyete na bana baminto njiko nyatinda ibo njena bana bandi baminto kinoro lakini no to ibure to scheme no to akin toro mina bantu ito na bamoise kuligeri Gusii yonzi bunere asita Gusii yezo akorro maene ndabwatia abantu batengana abantu baminto to igwana ine samanye kera senko ya Gusii ga igombota abantu baminto bona actually yeko ba sa kongo so tabo maene yeko ba kongo tabanga se to ninga usenge kera ngo ya baminto kera ndo to kugenda bani normal to na bo to wabira manga kamange bandi chande bali ma bandi bali masaba chande chinde majoge estaba ngoita bandi chande charude ono maite kunzi na wata so eso hotebo bwene tuzo hotebo Biona sana kuigwerera mwanchu murigere no mutegereri abwechi TV chetu ne radio nga umuwaziri Matiang'I no Gusii ena bakwimanyekanigo ahermanyaga kindete settlement scheme gonga tenga onye kwa mete buronge kwa manyire na abantu bamasomete kuigwerere igo tokwenda limuryoka goikase amaswali tubate umuwaziri go tubate abararia usabari kyamangana kurwasi bitaseni byonsi nakwanaga birega na kiro yomo na kwegwariri baga anyaro kuburi swali igo ngusabanga ase egekagitari ekenene igo nguchikura amaswali korangano tuyobangete na igo tugusaba uko uwanjira kwanza no problem yabara sana ndero na cha otegera
Yes. Asa maswali tuwatiri tukulia lero uchi asumu waziri igarengete igoro yobakoreri bwaye kurunga kiaso tase serikali na gwikira mono igaunare mu waziri goso imono tokuranga super CS uyo wate chinguru chitalinga waziri ase serikali na tuwe togeri buno mu Gusii. Liswali tangani igori kurukura sigita seni gya Minto FM gitaseni kya Minto igokira kurase company ya uburalia ya serikali ya KBC na uyo kuchukuli swali liga igakurukwa Alfred Sosi uyo kuchukuli baga onyara kubuli swali. Mjamono sana mwaziri wetu Dr. Fred Matiang'I iko enkasi kinyumba chetu cy'uburari cheke Gusii. Mjamono Chama jata na mna kwegure kwa Alfred Sosi kwa station ya Minto FM. Iko mpata mabodi ya bere mkuboli boro yogolendi. Iko litangani yo mkuboli nga umwaka wo cha 2022 waligere ili obocholi obochikoba. Kero kende ingo cha chile cha teka chise gicho bogesa kwa abisi ya une kwa teme robendero siyo kwa nekinga chise gicho bogesa kuchiro chikwa teka umwaka 2022 ekero kwa chwa kwa ibo zia ne ya kabere ni goro ya ogu amate ekati ya banyanyimbo amona raia asama tukabwa ngeto rada sawo ngausi anana mona aja sasa ya lioma pago sinyana kwa sababu bako itania mona banyanyimbo kero kenda bisia une kwate mero beleleo sio kwa nekinga ogu amate kati ya raia amona abanyanyimbo nkoimukere bole osento baboro ya mama Mwamono Alfred Sosi kurasi gitaseni kya Minto FM asama swali ya yabere ayaburiri omu waziri na mona igoronga kiburendi bogocha kobeko chinga kichoba chwali bogocha mwakogocha na abigo oburiri elinde igoro bwa amate gati abanyanyimbo na abananchi. Okay. Mbuya mono litangani esa maswali kwa boli kiana nde sote so akorro bwana ina maswali ale sebirengeli bya bantenga kiyebonega. Omaite litangani ntebenga nende kini ntuwende kwene le monna Nyasaye ngambia mono kiara meri mutokora Nyasaye otoire neli bagatwanya nde wetere so monna Nyasaye tokorera abantu bitu kala chukuru cha kora 2017 uyo mindu jano kaise igasirete mutingi usaba tutikere ti mutingi yo mutu akachikura mwana na akanganya akandebimbwa terani emeremo ya interior amana yejisemi ase meeting etanomo onarenga mu minister o interior no mu minister we semina mu minister akabere meeting system ngima lakini ninje na internet kala chikura jiwa kwenga kiyo twaja ko murobelio ndwasomete chireze ndwasomete ko ruoro muna twakora tenga kiyo gocha gocha na ile chikura jiri mwese ko nyori charinge chinkong kera ase afrika ngima potiana go kanzo chikura chipreze kanga lijuma itenze ya rwana kanga manyinga kaitekete bo sana onye dalio munenya sawa tokonyete enda bakenya bakababa lemeneli and so on ne karo president ya potia ta tiro lelo ento ga pero ne president ga jano ali pro anda ka yimu makubwa ya gari urupa lakini sawa wono kuruilio kwa manjilese kujakra no to jaro jakra 2018 akero manana an confirming the ministry to jaro the plan yo kereta bantu basipiri kera kendo ko kamuta agency planning esa bantu bantu bago tabaskari no wale abantu ba intelligence no wale twenzi basically no ina bahami ko kara twenzi ya ko ja kulige ni ke ko ati to bugate intera yo ko kama na
kirase Kenya kurukwale mata ali umaitha se marisia jagete ngapwani si Kenya and so on kogenda baka Mandera Wajia Garissa Rurali umaitha bokongu tubwata obwa Al-Shabaab ansa onsipi otobwata abantu bamenyete inse bakonyonka otokobanga na ndikabere tuabere tugutwale mesangekano gutwa jagete mwaka wa bwana gutwa jagete Tuaturi abazigari bande by the way chinze mu kindi cy'abazigari abahange batali bakawaida kuru 2017 otobati group cyingi cy'abazigari bali batali bakawaida tubata twaka urwari DU rapid deployment unit tubata abantu bande commandos abantu bali special abahange tuaturi none group y'abatwati boka women commando team tokoso yesa abantu batali kumanyikana tuaturi ni group cyingi cy'abazigari kiretahare gukora amangana aya abandi bakwana n'ijingamia ariko kana n'ikigari ena baranyara gusoro sani boko ngutayo and so on so yanda hatebi abantu bamindu kolengana una tokorra mutuna ene muna tuwe bangete ndoro siti musomo bango isaine ne nintayale tole igite koba nandike nengeko ndike ndo isa koba na butokumanya mapema gitaraba lakini end of course nkolerengo tabanga ni igoro ya itu 20 bitiko beko iko ya tabe gitio malembe abantu baito bajucha ngure ito kweko malembe gazi na to akora kera ito ulikorara igotonya konyora report kurukira se Kenya ga ngegendere Kisumu asa abantu mede bisa kwebinge amononye na kuruga tigari magana kiagendere toro nini tumanye mapema ndosa konyo rututa kari namba ibere ngende ke abanyanyimbo abana inchi yango tebi numu minister of security umwe tapa bata bana indo leta moroki leta muibi leta nonde abantu no uzwana na abana baho bon banyoranga bamono mukabarari ucha cyaro akora kendo raitani so bazigari yabonze bina kutokuwa baturini to abaire cause to baturini lakini abanyorondo mo bose babere baminjwe bakire kunyibuza bakire kuyiga wakabantu so lakini umwe tuzi wake sabu uzikukirelia enjira tuwakorera abazigari abakorera abananchi be tuwalete discipline nene tarengi kureza abazigari akiryo asane in fact abazigari bakorera abananchi be no incho bweko manyene mu minister angendo nagende teriyo manje bweko manyene no mu inspector teno na abantu aseke ndike kwapenye tokoke igendo ngote baneke tingo kana tiko ngaina ga ngaina bantu ngoma yetenga abazigari mbali okora abazigari ngokora bara mmoja that's a fact lakini tuwajake ko reduce ya mangana ya ase akoleire namba yemo tugenda twake report namba ibere ndobaze kuburuka ndobeka abazigari bonzi ipiamo otebenga mwana abazigari bonzi bina abantu ababe bono tyana kubuli nona balimu mwani mutaliyo yomo kwenda kora mojobe ko mwana kwizikuru bulito twamu butemeremo ogenda ujali nona bagundekane mugundekane ndaliyo enda kora mamojo yo moje sadaka kwa mozeli na abazigari na wali kana kukorekana biri wazi yes Uyabona sana mwanchu muligere no motegera lito bweche TV ne chiredo cha Gusii ngagitinga kwigwerere asama chiwa ruri kurasoma waziri Dr. Fred Matiang'I igoro yo bwamate bwa abanyimbo na bananchi na igoro yemero buri abekirwe kwene kingo bachori bogoche bwakorekanire asenchira yoborendi gusa senchire ngiye ndonge ebwato machoko igotokwenda waziri asiriswa linde nabona igotokwenda bakasi giteseni ki radio gya sayale tumunyole omungwano kurunganere Zadok Dennis no Gusii lakini akuru kama dia tayge songoka anyara guto buri swali likubwatia yes Zadok asante sana bwana waziri asogokirana ikabkia leo ukwanira pagana ao aligete aluguredi asisi to ya Kenya itangani nigongo kwa Dennis na ndande yake
bande wekora na ase ekekoro amatuko amwangoiga aliyesemeria kapete mwobisa w'abanyanyimbo oyo kurukunga pension nigo akagerwe goita abantu batano noyomo abo ase twasinyirunga kigenderete kokera serikali kurwabuli itangani konyora mwatakire ya uburendi na gukinya ubwa matuya ase ugwanjira abanyanyimbo komenya private tenancy bono bakabantu bachakire gutwara obwoba ase serikali ya Jubilee abwase umugwaziri ole bw'oburendi bwaime ase seito ya Kenya merobiriki mwabeki yokoenekinge bikoro ebiga byabo bisaba abanyanyimbo kuruta masasi gukia 7 goikabire omwelio na balia bagweita liswali lya kabere mbwate Olia semro gobe yabono kurwoso abisi buno mugwaziri bw'oburendi bwaime twarore chipe bichito oburendi bwogutingingwa gekolenganirwa nabwo litangani muna bwangoiga asesemo eyiga ya burabu twagatwalira obwibi bw'ekyombe nonye nisoge lakini kuikira boni ga sanity ya rekarira sense media siri ni gani president twe wanete kapisa nga enjira turakonye tikatogenda tuligia abantu bakorete kuri university abandi basomerete psychiatry abandi basomerete medicine abandi basomerete law tobaire mia meeting kianda toba trainers cadet police officers eri banyanda bakora counseling bakorwalia ebali inspectors kero toko matenga mona hayo kwenda busongo uchikubo mosi yezi busongo uino mundu maite kukanzo abantu uino mundu kulire muzigari unajima mbio rangu mumuroyo enjira alu jakiri kunywa marua mange na walazo kuitana no mungu noyo murangiri mboli ngikora kana yale ramatukaya and so on and so forth enene njira turanyala okora kwanya basigari baitu lakini ndubaze kwera na basigari bonzi palego enenge nduke gocha asenge njobo kongo na ni mwarali to wate pass out parade une president ya rade basigari nga onye ko bwata wakong incho kwane na into kuseli yo monto manno mate onye mu manne no mongo incho liyo mo monto omonene no eni nduga ga botambe ese kenyoro onye mwaita ne no mongo no se mu manne no mongo mo ko bunegento kutana wakana kwali isomo ke so monto onde so molisi we kanisa kwa matengo mongo na to makwana na erinde mwiranana na utahita basigari baitu na barua manyega lakini abantu bazo utwara ubobanga ki nga
nga basigari na wali go bonzi ndo tali basigari bonzi onyo no moigo sebabere unyura marua usondo nyule nyasole ujiro letere mechande menge twajakira bono kubaligia na ndo twajakira program ende yakabere yo kuligia yo kuzikania basigari aba kubaligi bali yo koranga uyo muntu nyule nyasole mono twajakira barusio kubaire rehabilitation eline mbaje cha akole bikoli buneli oli abeni akora dagorete agaita abantu busa ese nje bwa manete igoro yo muswati igendo gya kabere iswali ya kabere ambodia igoro ya magana yemero mepaka yetu na bamate bantu baminto litani mbiya mono ese bozo support yeno na ndi mbiya mono sama sabaino na ndi muna to wana inega amagana yo boyibi bwe chombe ne biasara oboyibi bwe chombe ne biasara monda wazo ngaino de bwenzi ngaki ngoma ide ngantu ngabazije to ko bacho mutachi kunyomera akiyango zenga oboyibi bwe chombe ne biasara na inde biasara biko yanda paka naonesa abantu baleze ebyariko yanda paka naonesa abantu balase serikali omuntu oleze serikali umaitenga no muzikali alo suno muntu teneta asekete chombe cheibwa nero gojwa kujibesa baadaye so igendo tu akorete no kulia bazikali bali bonzi pia banene tuchungusa abantu nakoba debinga iguiga engombe kuibwe yemo kunaenda naende tokubwatie ngombe sambara ta akoera mujibu atotebise ngombe ikiakiro umuntu akore gazia nigende koma ide by the way kiamana yo mpaka hitu na abantu bandi igonye gene tege sokorero bwene nene ngwene ni umuntu nyasambi yabona asili bagangeli okorera abantu baitekazi kazi niyo nzize ko yakora no bwene no kwerwa na beka koreka buronge na ina bakonyora matoke amayana majibu maronge na obworo maidali gende ki nyasa to eti kazi nga to babanta aboro to koreka jinuza nuzu kwala oja tangine to maidingi kiaba itegoro na indi kazi nayo suppose ko yakora igongo bwati abantu nekere ngombe yazire nonyega ruru mpaka koru bugirango ruru mpaka ikorongo iwonde beti ba county commissioner abons babero yokisi no yonyamire engombe zire bantu mene message na ndo bande binga banyoro zembara yanyora banyambali ko nyore ngombe bande binga yachi dikere ngombe de kuzire mbe oboza yongizire ucha wikebwa ati kupake toke uyona sana waziri egento andi akende buri wesomu gusi hale buri ngiringa emeruli kwa hebekire karura sekero giki yaikira niyo bolende echomba yetugo obibwe yetugo bwairire irabanga lero nkorwa se wizare yende kwa bekiro mbo chokora chikone kiunga no wanya tuya sikiro giki aya ebitambo kirutu akira no bikutikara kwabego but it's institutional getting institutional getting into kia koreke abizo umaite buna wono chi report ji chobo ibwe jombe kanendo akakwa ndo akabwa the report bunejo otwaje tokaigwa na twenzipi na abantu ba interior gotobwa the platform na technology acha kera magoroba na kera mambi jinza ikomi cha mambi aba regional commissioner bonzi p batana batatu kenyaga na ba county commissioner merongene na batana babiri yo ba ko be ki report yo ronga ngikiaba onye ndo kiaba bosongo nga ngendo ngibu bosongo we kan kero le mambi na ndele njibu kan kero mo PS mo inspector general na bantu bande onye jombe jebu nga jombe njebu katia moroni na nandi tuwa manyanga jombe njebu kero tokuboka mambi tuwa olijinza ikomi na ibere atotabi nga jombe jire ikere gazi ne riba akora is institutional so ekero ne banga ndo yo mambi I believe wanda wa oja waisiko bwati plan iko kwenda ya accountability the problem will be solved. Biyabona sana mwanchumurire no motegelio Getembe TV igonkumanyiwa ni director anenga nda burukania maswali kidogo Janet yogo ngaberasini ni nkuna turasole igogenderte kurigereria enkona ya bene yo waziri Dr. Fred Matiang'I no waziri wa Wime na wigo yomo bwabara Ndizi Gusii au barasi serikali enene ya Kenya na igagotore siguru gibo bokoreri bwaye na ali agende to korune serikali no gucha Ndizi Gusii igo bunana nyaro konyaro kora cross mu director na igante biganda agenda sesemu Amagenderero neli swali igo ligo kura se umuliki amangana kura sigita seni Kigesa FM ikirisi ya Royal Media okuru kwa Helino Charo tumenye kwirana sama swali ndi baadaye ujugo chukua liswali ngagitirire ngitase ensemo ya Amagenderero mbiya mano mwaziri asogurika Ndizi Gusii gukwana no motegereri wichi radio ne TV chigukwana na koralia se ekegusii kwa beire asa serikali asegeke getambe na inde ni gomanyekanete buna super CS otenenerete merubiri menge eyiya gokorona serikali aiga Kenya kene nkrora te yo mugusi arego kerie asemermo ya gwakorenga kiyiga yonsi mbiya mano mbuya mono sana Irene intira rais yo kwera liswali ne liga eboli ngaitu alenge 2013 na ndinga itole bono asekeregendo no genda inzoro si list kurugoro pakaize ngaitu alenge 2013 ikaro urwe ibo imwete bibiri oroiga akalie muma ngaitu alenge
abantu tubwate over 28,000 abasae Gusii ba benefit ko youth fund abantu abako tu abere toko ajibeza cash transfers over 50,000 2013 gente inkere ngoro chi kilomita jeji paro zikulige no Gusii ga tu akorire yo toetane ti karibu 300 na gento o digere jinya ngitali tubwate rero estu alinga 2013 zo wake sabu capacity yani bitanda tu abwate zinya ngitali 2013 ne bitanda tu abwate wana zinya ngitali is worlds apart osikulige chisemi tuwabekire chipeza over 2 billion eze chisemi yoka Gusii ga oka chikuru chete njira chakinde digere capacity population ya bana baito bale chikuru chetu chinana akeli Jones Birio Kindo Zironga Nyambali whatever endete wada banenze 2000 digere listu alinga 2013 no manyanga bana balinga bale kwa na chikuru ejo na ndembalinga bakwa na chikuru ejo bono ikera enjira yoko pima Amagenderero no kwebolinga ngainale ngigoro na Amagenderero osikuligererie enjira ense ito ya chenchiri nende zo okorero bohene tigantebe ezo okorero bohene to tebanga ni national government yuka yakorire gaziyo inche zo tebe kene no ine county government chetu county government ya Kisii ne county government ya Nyamira osikuligererie gazi bakorire ya Amagenderero bintu babekiroro mugaba nongwa na mangane nyegitari umarani Nyamarambe and so on ebitanda bya chiroro ze county government yakorire amangana afya and so on and so forth. You see ngaitu alinga 2013 ngaibono tole ekine kintu kingenje mono ebintu bine munaone cancer center ya Bosongo gaiga ne loan ya serikali ya national government e guaranteed kuresa barabu bono toju gutwali gente kenene gake okwanya bantu baito and so on digere Bosongo ga 2013 ndo wa the state lodge ga one ndo wa the state lodge Bosongo president yago chorara erika state lodge central bank ito wa the unit ya usangire ya central bank 2013 okwale kuliye passport na irobi kuline gali muntu inarwari tata kana wendi kwana kuweke line yayo passport Mbosongo kuruzeli kwanyole passport ya kwagenda ebolinga ngaitu alenge 2013 ngainaende bono tole ekero kulikire lingenje kabire ngamne eso okorero bohene na ndibwete bio bohene Amagenderero akorekane na mange asinali chiparango yeta by the way no pale ya kebiriko Mosobet Metamaywa ya nakumi kera tu aitrokale up to 2013 yokwali kwero zinejinzebere kwa mwekebiriwo lene na miyoko kwaenda mpaka kwa ikagari pale nya ya Chabera Ikonge yaja osokera Chebirate it takes you 1 hour kureta no vya Chebirate kwa Kisumu airport na mbo ikagari ne ndege Kisumu oso igalime 1 hour waichire Nyanchongo wakore mtu bya skimu wakore na ende kwa iranire na ndi kwa line ndege saa 3 wachire twajakira bono korosi BTV ndege to endo kwa na muna Nyamira tulige to ende kulige Lisoronga na kiendega toranga ituranyole gitie kenene mono kera 1.5 kilometers eze ndege ne twin engineer anya kolandi elinde jambo jetie kubolia bantu Kisumu eja gotenera Kisii Amagenderero akorekanire tingo barankole eriwire line ese ikire to airport ya Kisumu yoke kumuki by 31st December onyo de mukiria maguta over 900 million liters ya maguta to kwero uchi ngumbu emerobili yonsi ipine ya serikali na ndi project yonsi ipiche serikali cha kwekana zengenjo yo morobelio kuri president engeka si 2019 inje kazi angedene yo kutenna ji project ejo ngaranzenzi na bakoliki bane twabeke bintemesa igoro ekenga ikwamete ekenga kitosu kujibosio and so on and so forth and you can see the evidence nabatebe karotwa chakali kwa ngaki 2013 nejire tire ngatu wa the TV Gusii look at where we are today uyabona sana lakini ndo muwaziri ekero kuligireria ense monibi kiraniwe kiparanchiri na ndebo igo chia chagetuwe andake chiri chikorora kana chikwame tunabono mugwekani paranire kurumara ni kwenda nyakoe atiari bantu barasa none kero ndike pindi maambia se radio wa tenga ya bere gitibi kwa metali people the truth egeti kelie sikere mbako nyara konyora kene yonzo wetani 800 meters 800 meters nenda ko wole wansa batana mabero ka bala ranya kolandio teko wa commercial asenge nje bitunu bire on the sides abantu albasi ba vision bachire bapimire jimbe oro bayone nye tika na tobeka jiba zinga ningaki ebigege biri around igali mbi kwala ndege nene ela ndio ro zendege nene eteko amatuka haitire kuru mwaka ya chama yako mwaka obule mwaka onyonka bonzi bingo libare ngazi tora agaje giti keni kira sabwa Gusii
bakaja bakatebanga boli mbwatokire transmara abantu bateka transmara ngangegana seito egetigeze gutokoro inche boli mubuna nakaworo moizo ndo toja gete kugamba ke rutoleze serikali n'abagoli bane ngatebi abantu likiri nyamire ngima amalemo ya serikali yaroro na likiri kisi ngime sa amalemo ya serikali yale tono zonto nyoro boli motora akole 1.5 kilometers here runway nali ndege nera nya korande na abantu boli bawo chaba pimembe abantu no bali ba meteorological department abantu ba civil aviation and so on bachaba pimembe ba predicted direction yembe na ndi bali libigege byonzi bira around nga endege nenyale kolandi kuzine nyale kwimuka no ize ko ligeli ese bitivire gendo ligeli muna Kisumu airport ligeli muna Eldoret ire kolandi endege ko ikonyora sakale kabisa ebigege kose bituna bitayo na lije pilot yegocha paka elandi ko sekera kwimuka yakaboli te abantu abange ndi aranyale kwimuka doga ukolero mo ilio two places asakurukia ndege na asakurukusironga Nyamira bakateba ngo boli mono woro bonene abantu basi ba aviation no waling last week bakateba sikia ndege is about 1.1 kilometers ndo 1.5 which means nga etu engine to taitela ndio ya jumbo jet teko nyala kolandi oro bakateba no boli mombo lesironga abantu basi ba aviation no wali sironga mambi bakuji kupimike tikeli sironga wada osento nyala 1.5 kilometers chirana we ndege ranya kolandi onsi batie kino nyanya nsiongo no ena sande tonyole within Gusii stranyole egeti stranyole 1.5 kilometers irana we straight nebige go se bituna bitali yange alijindega jiranya kolandi so ena go tebi eno maene windo minembe torakora chiparanjire chicha jage tutara une wata ya marani umondo eto kurubagachani osinyuru we process to kanda to boni yo kumotaminate to lie contracting hao mojimo jimi angwenyo biro kwana gore pale ya matuka mange bono tikatolike njira musuko na umuntu akwe gazi oja ne mwayo muyanga no muntu jokore gazi okwe gazi uchagotaka no ya musini to amurusyo to ale to muntu ndo mwa so nima ile project zinjire jitika techi na genda bo majoga ga for example enganyole kwenda KMDC arengeza buzuko be kworo majoga chaje tiana ko be kworo bole momboro aside igete nine beza njana ko be kworo ebinto mbule munebyo to ende kolike libono cha kwe boli ngakinga kitokora to bibeke pipeline nainde so that yo muherio ya bikoleke gendo byonzi bimbi ko yaralimo lakini ndo jenga ese hatua agendire mbuya tole uyake mama mwanchumurira no mategero Getembe TV Ndizi TV Getembe FM na bugeni chiri chonsi ntobwate no tule live asemito FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio Egesa FM na bigo Inka FM na VOV TV bigo ntore online alias Kisi Hot TV Inka TV na Gusii Global Radio igo turasenkwana yabero mu waziri Fred Matiang'I ugiye genda tugotoresa mangi goro bakorera bwaye na bigo bakorera bwe serikali buna utorega igo muri Kevin Omboli sibali bako twabona iga CCTV ne radio Kevin Omboli orega gukwa naye na maswali no shoganeti ngagetenga kuya bodi tole wosina boku yalika egera tunyara kuya bodi lakini ntole nabara libande kula sitaseni au bagenda tukule maswali uchaso mu waziri egera twarura sese mu Amagenderero nkwira na tora se chinsemo chinde na ntu kweba kuno sobokorerwa buno mu waziri w'uburendi weme asingi chinere mbere mako karabona iga igo nkwira na se Janet oyore oyo mo bwabara lya kuro sitaseni kya Ndizi TV na wigo ole manager Ndizi TV anyara kubulira swali mbiamano CS ase ndasa bobe ke microphone yorake igo mbiamano CS aso goita bagochaga ge neskenene diboli ya nerigo chase amate ne amate se amate no amate asa matuka bwangoiga twarorire abantu mukirichike sama una abaroge baba bagusambwa n'abantu amate igaiga Kisi County bono obisi yao niki yabekire elio korora ng'abantu mbali koimukya richike sama bokabo elio gusamba abantu gusikoita abantu ibori lya kabere nigo ya ebinyugwa biri bitanjeiri amarwa butire ebinyoro na inda abagambi babere bakobosiwa mono aso kwegerera obwengi n'abaye bamarwa ali atanjeiri ninkimero biriki yabekirwe elio gosiria ebikore biga byo kwenga amarwa n'obwengi bw'amarwa mbia mono yabona sana hiya kuru Janet nyamwamu kuru Ndizi TV mbia mono Janet no bwene buna tewanga minto bibye kore kana abyo bosoku abantu baminto ndabateli mwana muna mangana yoza abantu abagotunga ngana baro maide gente kitanga ntu abere to tebye abagambi abajibu na assistant chief no ko koraji barasa batebye abantu nga tubwati by the way tigante begende kenekere one example ke rise Kevin tubwati
obosibore ese lichiko lia Kenya gwakana no mungino ikero akomongino otokobwata kera mongino no mwananchi okawaida na bwato bwene bwa and so on kusambo mondo ne jebe nki akora nabo no boiba itali egasi yao no koiro mondo ya serikali report serikali deal no mondo yu nene ntoras nye deal no mondo estu wairo me report kusiga iga ebintu mbali to akore na ndaba na injinze ko bapongeza ebintu nebinge kusiga iga to ateneni by the way asengenja abantu una injenga kera bazimbu ya mono bata abantu nabange bamanyete abande bali mbale kuzima abande bara banyabiasa rabo nabono bosongoga monta ko jondi kere text bobisinga kendo tenkera segete kerega waziri karage checkingo tingo tebionde njina liya abantu bali tebinga tokenda ujiga nabo to kwatenya zole yali kuru maite karenya zole yali nkuru Isibania yacha yaitiraga Yakobo mpaka Narok yamanya kuru Narok Yakobo nabasigari by the way tingo ngacha na nabasigari yamanya ujugo distributed Thika Kiambu and so on abantu bankonyita abanyabiasa babo songo nabantu merede message nga CS ligeri linge gendo kerega na ligeri ga dia police number ga giko mukinya zole yakorega na endo boene ka to wati magana yo otwasangirite bazigari abonsi bikyanda tokababutegazi patano nejera bali boniga tukabeke eseli tukabagambye kina pakasibwa anya abanyabiasa babo songo batante bezingena aje komanyira iko abana injingo tutebara magana aya neinde kera batebire magana aya ngokaratule to iratua mundu tabaze kuira lichike soko boko kwae kugenda kuzamba umuntu kugenda kuyita umuntu amagana ali abo getutuga ntubwata abantu bwatete boniga tokanda kugambi mongena naro utetuga ga kwerende onchali another time ingakani abantu nga nokora muno rakore serikali na bwebisa bwikatoko bwate finally omwali yo ento bwata abantu balia ngo monko kambwaro yo mokumiro abantu baminto ntobaze kuira majikeza mokaito tojago saliense namba ibere igende ke Janet yabo ligoro ya ebinyuwa nga abantu baito neti Kisii county alone ko neti abajibu ze 11 emeremo azenge njama ngana yokonie ebuza god nyango gali nyali bali mazaba ndo bwata no eno muzikali yuto bwate boy probox okonia marua otumeka konia marua tingo kana bebe wikankolo wene zabantu baminto tingo kana ngaki ngabantu baitawane mbali okale ngende kiboka yayo no maithenga angena buone gali se kwe settlement izimere umuntu nari ngole konia marua okweruka nga OCS kandi uruzia maruko ru Mombasa ojo ja koni butuko gali aba amate bana bandikirite message CS umuntu nara konia marua legane tukamubwata tukaenda tukanyora mo DCC akamubwati akanyora mo elio umuntu ngoni ara no maene na bwata azigari bakushirikiana na barabo tukamungule simi tukacheki izimi cha Jones tukaramba azigari kibali wa kresimi tukabosara tukabwata no tukabaseli iko atua toko irene Janet ese gendo kiabeire na ne twanyoro information kapisa ngabantu bayitombale involved ise gende na bana bajibo zabasiza ndibo otoko babuta ekiara tenda aburi Kevin uzine bole tabantu baraba baruti abange ndi kuziya ka tora abantu bole baraba baziza ndibo umuntu nyekazi yamuzi nyekagenda tukulichi bazikure santu bakahoni buza atoko mubuta tobe ko muntu ndegasiyo mangana yere unabajibu abo bande batene nika Kisii county abande kine kiyakera baje kugambwe kina abarabe mbasa bayo toba butegazi tobe ka abantu bande gazi ine renjira yo katuranya ko lenda abantu betukuru mekoneye ya mangana yijibuza no kwa egwa marua na kwa kujibesa bazigari n'abajibu n'abasiza ndibo bamenye ko ligeri ensemo abantu bagusali binyoro na marune bintu nebi wate abarenga batene 11 kuigwerero nye ko rumuri wotisikali usomo chief usomo assistant chief banyako kuweba chayiga kwa ukende waziri noara kiao gereriko yotokwenda se Brian Nyachai oyo obuchakuli swalnere kurasikita sini kia Vuna Radio. Brian ko Radio Vuna 102.0 FM ekene nklinga kwa ene aba Kenya nga ene mburwa kuragusii wizara ndio nsigwa tachire obunyasi bwa gorokire ekenyambi kyarurukire kubwatikanisi keyene ne kwanyere ko bagokorosi waziri timaiti karutorochie obochori bogocha andake nori kogenderera nayo kyara kagetinga marayo ndebwense birengere libikeranete tako anja gukora imirimo gutatigaye
gose andake igoragani obwatigwe ebirandi elinda ndake oswase ensemende liboririo mwerio abanyenyi bombare bakinetigwe ebirogo goikera omutinyi 10 barenge kori omushahara ase ekerengo kia inspector korende mbali yuko bwango iga bagatebgunga omushahara bari gwakanu andakukera na insutali ekerengo keri banyari tuko babagukinigwa liuko lia ligetu kitarike 27 nemo mutinyi 11 kurwase abisio mu inspector general elia renge ko baboya nga baina nebuya ama uba korokya chisa abetu ko wa upgrade timetekina kyo rokerelinga ekanumboro asenchera abanyanyimba bakinigwa ebirogo utsenchera kianda kabisi abanyari ko ba yekogorro muchando yo biamon Yono Brian abantu baminto andongo boli bali swali botambe itangani utoko yana litwenzi byo monenya sai meme to kora by the way tali to kora chinguru cheto uzeli to kora soko nyara weito tutwe kawanyane no monenya sa utora zevi to kora ndoko nyara kwere credit ntwe katanga kinga wono inje na korera Sulemani se bibire kara tuli bagaboli nyasa gentekamo gaboli nyasa bongaini na kingo kora no inje kara litu ko mambi ko boli nyasa bongaini mwana no konye sinko genda ondo mbwato ko boko ngoro kinjira onde tayo buna to karanse ga Kevin nayo maide ngiro jakaba mambi mondo maide ngiro jakaba mambi nyasa bweka igo jenana ko ziri toro itukuli ndilionzi nengere ngiro jakaba mambi uzingiro jakaba mambi ende no mwana nyasa ko tawase bibiri onye ni jiro yaranji bwa megondo na ninjana ugwenjara kani ndumanya bantu nyasa be to je gwechanda to gwechandira mwana nyasa na ro maide mirobili ito na ina na to bange na to kelinjira nezo mwana nyasa to kelinjira stoko genda we will go there as long as to babantu bakorere kene nende tokole mirima zenjira irare tesiko ne bakase litelia tata nyasa ndo bazo wetili litelia nyasa ezitintira azo kokora kora buliana lianani okoywe gazi kwa kole gazi nusu and so na ndo nango tebe antu baminto botambe to kokora iguno muzi ke kora bausi gotomanye kandenze ngimo bantu bakoromukia no ruga ogende Texas ogende Minnesota ogende kirase mugusi okariza kana no yole ngong yole ngatarongai mugusi yole kitaro kuri mamugondo abaguzi na antu amayikande n'abantu bomukia nduntoli bantu basaberera injera toli basangami no ogende Nairobi ari tokonyara mugusi obwate sanye paro kusaberera mbuyamo nawe ni mesi aye ne wilbaro uzao ni bizukali ne wilbaro lakini yanyo lebeza aye ke nagene neronka mongina ko ruzinye ni gaiga yangozo ozo egali mega utange ogenda Nairobi on nyini jali no nendere mana keregento ogorera bana baye binto oletanga ogendera mama ngine tinje mama mongino minto igale nkohonia mabera marurano keroka ongorere penziri kuruo naje kujire skuru nabo twagine tigugo baguzimbali abantu banyanjara ona bakora kora kigazi kinuzu nuvugenje mbaligo so eze tuarure munanya zato itiri zato ikiri yoto kumwene nimbia mono nambemo namba ibere eze nyazago toira intuye toko tebaiga obeko ko kwae use ngoteba iganjinga yanda beko ko kwane zo ko monenya sai eza kongira ngende liuka monte ko taranga ko tare kansanga I'll go where you want me to go, dear Lord. Of mountain or plain or sea, I'll say what you want. Edara ko teba iga bantu ba minto tara karanza senga njomba tali bagi toje gende gawe kwa mo waziri ngosaba no hekero ko teba igoronga ayatuli kumilinga ngikigujiko bafta maybe tamwe ye serikali ya Jubilee lakini kuara iwekana na chinkwana chao watebanga usukuligiriye gotia president ya Gurumaya hokonyora naonde userindo gatenga nayo kabuguli no which is true Roma and by the way telling anything to ekengi community you see unango de uzibo tambe Uhuru Kenyatta president ya Kenya no muntu ubwate amaskania manene sabantu waitu ezike uzi president ga honde nga isega ali kubatebye kara bali ukina nga bali ko tebudi mama yali ngenga mo kuitwa abantu bali waitwa utigara bake waikoyo magenda uzi no abantu waitwa kale na babwate di yana ringi nje abantu waitu yango buli butambira president goja konge ga ise yangete buninga ninga omuntu akwimuka imagine akwira obisi ya yeme omanya musukora gutigire binde bikongwana cha musuko go Thomas president jinde no tomo mondo otegene
Omuntu president ontoma buna ontoma butambe endeze prime minister endeze president ya Zambia buna jor buna ali muma ontoma mnyoka Zambia ontaweli egenda ali kwana ngenda kwana Kagame ngenoke omuntu akwegene nginje kabiri ngamuneyo nainde ainonya ali wetiringa nando jake binde byao nainde kabiri inje gango bwati buna kontebe onye chimbara tere chiaye ngo bwati ko buna chiriko na chiko garanga chako bwati webirandi nyazaye ngo saba imbi bwate birandi ibo kongo amen bibaza ko binjolia konya nabantu bayi uyabona waziri tona siri swali yakabere so bono ali swali yakabere igoro yamangana yabasigali awa bakegwe memo nabande Kevin Tiango tebyo wene nende abantu baminto abategereri bonyi wete gose bali muri grade TV tikambabule urakora matem form 4 tuteba wene entry grade yoko gende university ni C+. Yes. Toroje tonyo le C+. Tobanya ko enda okora tobanya ko okora diploma ndonse umanya ko enda university ndi ondata manyiti ojo magene degree ko jaga odenga njenga na kore degree getenga university ko kuzenga ki university zemboga na yuji ko kuzenga ki ngoze university what ngendo kita wenet ngendo ki amajiko eserikali galika onye ko ko promoted igori degree obwate. First of all, you must meet entry requirements in the university. Yes. That is what it is. And you know, entry requirements doesn't mean go the form 4. No. It means form 4. You have done so many things that have actually moved your qualification back as also the university. Wakori diploma, wakori the course, wakori Kenya School of Mass Communication, wakori the certificate. So cumulatively, they actually qualify you to go to a university and do a degree. Bona umaita abantu bane bali dinaringe choko naringe minister education ebikonene arore tani was okumi umonda ka denga abwa de degree ngaso umondo yo mba de naenda kabe gabana already the certificate kuru was in Costa Rica certificate yo attend crusade elikire kwerende elikire in Greek. Bono diye ngenja abantu bale Spanish elikire Spanish ezenje bono diye IBC ere bwango wetia umuntu no awaka matitiri ayata no ngo nzekera mulezi ko enzo hon ngene digiri bwate ko Costa Rica bakabungetiyoka bono later on bakamenya kutotomereza degree hiyo doire commission for university education ona ngo minister weji sem ngabatebiri yo mondo Spanish a interprete ngende to anyene certificate yo watende crusade nero monta bwate nga bono ngo bono isanire koba. You see, let's be very honest about this thing. What I think is happening, my Inspector General has the promotion those regulations that were the way. One, Okolenga Koranje, or Akora Mamojolero, go Komenya Mamojai, Miakans. We go Kazete, or made a very bitter appeal, or correct mistake to Basako State tradition. Ekero society tradition ninga go promote your mondo na leta certificate ende onzi mambi go to alle crisis by the police service monda ko anda ozo asa ende onzi me oja go jene ngento oda ni bade degree promote in the process you mess up the whole thing. So a correction in you Inspector General Okora is the right thing to protect the institution of the police. Okay. Ewe kanebya kagitinga nona baligire na bategereri ba bwatirenga inkikia gendera usinkigendera taigoro ya ayonsi akorekana abanyanyi bolwaringa yasekera mke inspector kuyeli wose voice tukiwense kuika obo constable tigaturane asa maswali nainde igotogendera te ningambo no waziri ngatinga chinsa kumyoka chirekigma gotokana baka Kiss FM tomonyore igakuruka MC Dudus italia elio kiwande time digandinga na anchanchere roje yes Dudus yabona sana bwana CS ngoro kwa Elijah Kieri bange bama na MC Dudus microphone beka ngena yes ngokora na Kiss FM 94.1 enkayomo Gusii biona sana CS singe choko nyaliva gaucho ukone bitasini bya Gusii andano chiri ni TV wakwanira Amagenderero alia achire Gusii weteraye n'abarayibande nabonere botambe siasa njanya kubwatukanirwa mono n'Amagenderero barayimbara okerokende bakwamiriye serikali bayigure kora sebi korobinde kerokende kogotebanga nole maega yabana siasa gete batebanga ibuno mu waziri tubona leti gukora siasa ekigarari chikondiri wanchera timaitinga ebirengereri bya ombire byebi igoro yenga neyo
iswali elia kabere obomo bumugusi bwabere bugukwanirwa senga kientambe twarira bana siasa bagochama abande baumera Nairobi abande bachaiga Gusii asenge nchokero kende yokonya kurigire nganga kyumugusi yako baamo abande batebanga umugwaziri ito Dr. Fred Matiang'I igata kirikoba omonogari wiki bumugusi abande batebanga nyagete nero omonogari timatinga kero kende kero kurigire abano mugwaziri nkyura kwanire gorenga ne yona ine obumu bumugusi mboleo biamono sana biamono dudus biamono ngokora tole siasa uzentole kora siasa maide you see Kevin egendo naro rinjese sia abantu abange ba siasa tali bonzi abantu bande ba siasa yes na abantu bali very dishonest batali okolera bwene bali bakonte ibono ngakora ndi siasa 2017 otwala kore mezangana wali ya Jubilee didi nale okora siasa according to them wana senge njonda liko basasima bono no siasa ngakora let's just be very honest about this yes you know again thinking amana yokora siasa okora siasa kero soka isiko no ne constitution into koteba ngotebere nge president kaenda kwenda achore chi report choke cabinet bantu batabwa tibirenge likende batabwa tikende batamaiti kende bakirete buna jibubu saigo yani unga bane machine yako basuji don kwa basuji don you know I mean surely nambemo no ngibwire usika njero mwana usi abantu baminto bagusina bwa manyingane nimba ate responsibility I have a duty but there be abantu baminto nje bunandoje no bizele senkaranste by the way is one of the highest in the country yes okuli libindo nayo konyo ati report oligire tunenzere no ne chile chobo tukibotuko abakambe balengerere tiga bali balengerere tiga kyangwa and so on nimbe tinkulera abantu baminto ngaki abwezi moko yana ngojuzira mule ensegero jukuja ngazi kile ndabe ngokore so bisi nganye ngokora iko abona kolere siasa and so on ebine minto maite aina mairu mache honestly speaking na ndalige ndo mondo kolenga no ni tukelmo abana abantu babugate mejano yabo yoka n'abantu botambe bakorawa nebitina nebirengerere bibitina yani we toli na barabo ostoli ko basazima ostoli bakwana ikwana hano mobisa onye ko batokia ozo ko basazima ozo ko bakwana ikwana hano montomuya 2017 deputy president ndio monyene no twala ko mezangerana ya Jubilee nere dina ale ko siasa twalenge mezangana kuziga to wetana ne president twenzi yamo dina ale ko siasa bona senge njontali group eyo yo como sasima bono nzia zanga kora ina mangana bosa lakini asiri chikona kilota ni chikon by the way ndiko tuko tenia ba minister mbazo kora siasa ege ndo tutakali yo kana the constitution no kobe member ye party go I mean no to twale office ye party ekine kiyo ke constitution yo taba lakini otherwise cabinet secretaries na CECs ba counties mbona bale exempt by the law ko participate za mangana siasa na keko era batana kwenda court you see onye ndi tu abuneli jiko by the way kanga bachire court to chikuruzu bona bana kwenda court bona liba wakanda court no na kwako munuzu ka alibo zayo wakanda kwano ka oh my the mondo Matiang'I siasa kwa nzo you see igwiga ndobwate obuzibole buna bakenya ekato kwana ngaki kero mondo uzike human rights yabo ndunto human beings nawazi ndobwate human right no uya wana waziri umana kwere ndamangana kotebi abantu bamindo nganje ndo chitokolega bozendo chitobe ngenje kabirenga mune itali siasa kwakora ekine ndu kwakora buna umuntu uri responsible za abantu bamwabo kora abantu bamwabo nari ko bayibera sometimes ubobisi obisi elizi na mongo bera abantu bobisi ekyara uyo kugamba na dole na yari yoga na mongo hali no njino dijite kala ali lojoga ama yankeli kiro tingo bera abantu bamindo bobisi batebinga ende kenje bunandoje ngujage ko genda tangana ujo abwezi moko yana unguzirole I mean ingina sali na banga ndabinga ki nganziya zanga kora 2017 no twalinga na barabo to kwane mezanga kano na barabo inga ki inale kora ziya za according to them yani abuna abantu na take serious okay tona so mugusi again bo mangana ya unity ya Gusii yes eso korra kwane ndina wala yole ni the wrong umaide inje miaka yana tili mengi ihango diva to bakaka ba Gusii ka barai baito bonzibi and I listen to them naba bolinga kinuroje babo sene tongeli umhako bule umugaba no idongwaye ababonzi babo kongo mugeni ze gaba ne to nyamira nyalibo aba bolinga kinuroje naba muri abandi baminto bonto ngujera babo nyonka baba arati naba bolinga kinuroje gende toka ekora eso korra kwa nenje umugusii
mugusi mo gimaranka ndi file uli gutare para uzo mugusi ole mo gondo ko de majinsa ka jaye abagusi twenzinga motore egento keronge ngaki abarai ba kona kuma ne roborai ba ko kombiti no mna mo konka mo oranyo abana bali tibarongo mo konko mo ngina mo ko norobere which is okay. I mean, you know, go to a democracy. Na bantu onye kurwanirira igende kitokuna. Ite mine tinga to asari jo mbuzi ko santo asari kire. Je tindo actually so akoro mine engakie ko bwabona jinga kijaitire. Abantu baito nje ndo chibonzi nga motole. Igere kerongo enda sande no ne kerongo ende biro na lingu izo ne bali masabe biro last week. Abantu kerukuli abantu gari kerokwa n'abantu. Nabokuligiria masiyo abantu chinkoro cy'abantu nenda boko bolinga kimutagita na mutagita togende ngenchika biri bantu bataya tikatoba ya mutwenzi ndoje ngekanga yo mugusi nelinga toba yamo twagacha ntubazo kwatanekana munamase mangala inga ngomonogeli ugusi ozengi. Let me be frank with you, maybe binde nechiza tokoza libosa. By the way, abantu baito ekerenga kire ikibako na jeki namba manyide ngobaroje batagita abara in a particular direction. Nainde buna yazaho twali bagana ndi buna tokona ko gende ngenje kabiri ngamne tuanchane nainde tusikane abantu abonsi people in leadership kora iwe ngentokore you are first among equals. You are not better than the others. Abandi baro abandi bakubwire jisemi emyaka na experience. Lakini you see no nenjireli okuira no komo semenya sayenga onye ninje batebire nkore ngento gete I will do it na abandi bamintu twenstory yamo. So njebuna ngorora tindo chiboko ngonde bwenzi mana anda bonya chiruma ruma o nyarwe nkuma na yonde na magana boza yumuntu kenenkeyo abantu bayita bange ngamotole igendo kerone ikina ote igyuka ngaki ngo buna tororo bere abantu bayita barai wo abantu bakisi batangaziro abantu babutagete uzembatana which is okay igyabona doyibire indu bwata abantu abange basometa bona ndika basoke getibo nsaba tojoro monto yomo nyenzene ndikabasoke bonzi nane tojoro monto yomo ngiyazali obombo abuzi listen. Biabona sana mwiwereire abagusi mwensi andonsi asema gutuka sibitu byonsi mugenda tekurigireria na gutegerera kurwa uyu no muwazi Dr. Fred Matiang'I ya kwonire bunare no matera tari kwa muambi mbwanje tekotebanga turi wakiru matitiri abaguzi mbanali tiko yani uma edivisi abaguzi mbanali tinge abaguzi general n'abantu abalemu to kwameli muguzi ngomoseli ngomotebona ngomoseli ngomonganye kuru omonganye ngayuko mulira abaguzi umuntu aho kandi ngayuko ngira nayo maita baka baguzi yakera mukwana muzi mokazi to mwaka watenga tali ayo kondugera no mongino no kondugera. Yes, that is it. Was what matters nelinga tiangende njenga zo mongino nembero ngole bintu biringwena to bindengete that is it. Na tingo cha koleti abaguzi dawo ngambe njo muntu mutaka nyo muguzi ngona kuma omana ngona ko complain ngobwa no nyabaguzi bangera na opportunity ande balale no mwana obonde I'm standing high ko tena gango begera ini busigali ndokoli erizo njana kugiteru jitairi I'm telling you my friend ne janya kemogi nyalizo liomo oikango milizo uya kigima nganga turi kuranga tinga maswali kurasa bali kibali barengiga erire ne no tanless gusenga onye ondu bwateline nainde lakini najitiganda kulirio more iguru ya siasa wakwana ekirutu kuna kwirubiria siasa na no bwato bene bwa no muwaziri no mugusi guturaba na wateba abandi babere bakuna kumonya byama byo mugusi bomo mugusi na kiamangere kiarosi gwango iga ekibakango buri asinge nchabange bakuna kumonya ngekiame kine kiamatiangi iguru ku UPA maithe mbona ba chingwana iguru ya buna siasa kujikowa ya gusine country mbona jigenderete bara moroje mbona watana kuumera and so on ono maithe ndo ja gwetu ka jingo bugekaga to ja ka binde bya bitara ikiru esibiwe ikiru maithe mbora mbono roje parliament ngende ko amend jiko orange coalition and so on ngito jagara chinkwana ejo ijigeri tara amend torenga kitoko gena yuzina kinga tayari ando amindonga ki itolemereri togene ngora chiroko abaka kaito akuzibartebi chiroko monsi gena ngora we will get there ndoza ko minyoka to stebe kanenga papa ngenje kabiri ena watenga Sulemani karonya zamo tabetinga boli ke ntotagita no bongaini ya boli toboli ubongaini yasa toro ki ubongaini tobe hamo n'abantu bande ikiherenze unanyiro uje kugenda ujubusika abantu abange beyongoire bajire asa hamo nenda abantu batagitense bunankoranje kuri service elinde abantu bale nambeye mo Kenya abantu batagite stability ebakweboli bunabona ndo uzini to stability mo obo toereru nga mboke mambi
lusi mesiana suneka nyere mpaka Nairobi nyoni ngina negoja boke mami lusi njane yangoso nge Nairobi na ngina negoja nambe yemo namba ibere asenge enjo enibo muna wono boli mo bahokea abantu batage to botoereru ngene ngoro mu bwana je kabere ngong ngaga joro ngini abana bane yes osikuri chukuru private let me tell you ogenda kajado chukuru private yoro ochire ite chaba gusi uzaba ikoyo ibini biazara abantu to abikristo batage kukinia abantu ebi genda migoli orre bintu abantu to akora genda kisumu orre bintu abantu to akora kototagete omondu ora garanti obotoereru ense yaito nekeko era abantu na kuligeri wana abantu na gukwana bali ngona gukwana bali bajira hamwe enze kunya kwelingere onyenze kwelinga tikana into abantu abangaini tokende kujaleza abantu bali tokaranzo tokamena abantu bande tujugwe tokoza tokwemokereri goro ngoma ite ngamo nganje ndakana ujiga bambe toka tole para igoro nabo kuziyo maite ku history tikante begenteke moiga nduntu ana koba ase serikali etali tali njo mondo motanga nyu murayo uzi ngoja kuruzi babuzi ase serikali mbaira ase serikali etali korunya mweya koruzagini kuruonyonka korunya chae paka boniga baguzi mbana koba isiko ya serikali tali nje ngoja kuruzi babuzi ya serikali mbairo sana ini eso abantu bakona kumnyokanza ikero mokuli abantu li bagwetaga bakona kumnyoka abantu li nkorra mani kana abantu bararo serikali tochukubwati abantu bona muna bali bakona kumnyoka nginji kabiri ngamuni abandi woshi abandi nkiango nkorra mani kana abantu bararo serikali nduzi babuzi ya serikali ezo uru atoire pakoto ire ikero kiayenze mono to karanze umaite yenga muno wala to mwana umubuzi biboronge mu karanze ne umubeke ya karanze mesa toragere naye umanye ko morra mali baine umuntu twarengeneza ndiya ruwana ndogenda mali baye bona mali bakwa kemipira mali bali esike no alega ali se chavu yichisese igoro ngiki yani ninjengo jakuruze bazika abagusi esi tuabekiru eso uru hato bekirega bone esa abantu bakona je kineze country ndokolero bwene talinga njengwe ngwete bande esa abantu bakona je kine country kire kine kikona jwe country abantu batatogoze bana bakona je kine kyo muguzi no yomobo yes manye ko ruororo ogende gukongera kuri Idrisa so yora sana oyore na semi jiri Sulaimania indete ko irori engane isana eri Sulaimania sebete nyasaye ngatinga kuigwere na ko buri gori kiamege kia UPA no eto chieti kwenda direct tinte tiko ko betelio ndabo ena tabange kia wana lia ndo akogambe bintu tinte tu yeso ya mangana nje njago kwana mangana ndotara kamana abantu bonse bagusito yabona sana igera in Botambe I am very consultative Kevin no boli abaraya bonzi bagusi bonzi be across the board ondete inje by the mondo tayo orobora igusi gandali gukwana nere okay abagaba na baito bonzi abazene ta baito bonzi women rep baito bonzi kromondo ondete ondali gukwana nere ese nginjonye ngende denga gotora agende buzina abantu baito tole yamo abamona abamindu na wono arazi no nyonka to nje ine to gukwana buya ngo babulinga kinu muroje bande to ende abaza bonzi abakaba bande bajire to gukwana kamo abatali gukwana kamo bali ba elements osinmethi yokime and so on so abantu bonto nabarabu serikali twenzi buzo ko bangezenze ko ganda ujitole yamo nabarabu gotole yamo do kwana to devani ngakigendekere na inje tikanda atekerera mwe you see ese miaka yana bono babo yonde umwaka madunda na baro munyakero obwe kyomekiya bagusi abaka bali gazi to uzia abanda bakongo babo jare kangwana babo John Zimba bantu bakorere binda matuka mange njagwetwe jingo bweka mami ngomnyoka izikali abantu bakumi mwana noyo nabwata banyene gotengwa naboli abaka bana baboli ngaki muroje gendegere narangiria muri bonzi buje kando naboli ngaki muroje Simba ngaki ai kwa rende onyonka yanga kioroje maka jiminga kioroje ante biriga ajiga jokirega kusagenda kolega tokende buzi twenzi tole yamo nabe wende ko bayo tinda tuwe kajingo bweka ndo kwa mangana byombe tora kwana twenzi bito wane okay biya sana igondoche Aileen Ocharo kuruge FM gateneine amaswali to batara yarira ki kwali bagai bweka uri swali elio alafu toye mu waziri ando narubate okay batatuboka kuruga batumanya go imbwatari bori riria rekanire kubori gwa no motegereri yes oyo tegerete murundi oyo engana yabanyaruka bakenya na nene kurwa Sorgongo rwa Gusii abo bakogenda kurigeria se chinse cya buharabu babeire baguchandika bakorera na inde bakoirenga kientambe ekera batamiri go chiemba sikoira ni gocha Kenya
wizara yao mirobiriki yabekire nga gochibwango igo mwana gatebire nga byasinyira naminyogeta kwenda kwirigeria baira nanka bwango mirobiriki yabekirwe bakonyo baira na bwango Miyama Elino Charo ati tunyora maswali ya yonsi asobwamo yes manyikana Selieta Biamono sana waziri ankoro kwa Edwin Nyakango kurwa radio Kisima nanya watika gotebanga karokende mirobiria serikali tuligoikira ni wali morioka murobiri norororo uri kubwatu kwa guchia sumu wananchi kubakonya kwenye walistima umanyikani muna last mile akarokenda asebi nyoro babere bakonya kweburi nga ndikabaranyore nonye berigetie ngana kiyao yogose miora bwatu guchia sabara biamono sana waziri biamono sana liswali ya mweli likurwa se Dudus ya kurukisi FM Mbiamono sana asentunda yende waziri nko abeta se ministry y'ikisemi na gwikabona twarore moko bwatera no waziri w'ikisemi Professor Magoa asinge njoko ni ngangu kini muri kisemi wango gatorera abana bagosamba kisukuru bikorwe byabeire binge sana nyayiga gusimbya rekana timaiti wizara y'obulendi bwaime ngakiye kubwatera ne wizara y'ikisemi gukora inganeyo biamono sana biamono Dudus waziri tujagere amangana ali erinya boli gore abakole mirimo baba Gusii abanyaruka nkora genda ndi nabatebi no mugambia gonduma butambe ucheze prime minister akata unyeze prime minister ya UAE n'abantu bande ose king na ira mangano egendo ke wenda ko baneke use ko by the way chikezi ji reduce significantly asenginjo nambe yemo to igora immigration office Doha ne yende Dubai esoko genda directly kwa raseliwa makaratasi yao ndi wakonyo utwara bakongomoni mwezi koko genda oro service yao ya serikali ya immigration abantu no bali abantu wa ministry of foreign affairs no bali na ministry of labor bakokonya Nchalengo kurumaiga nchalengo oro bon to igwire by the way ndaro gato igora na one kana ninga do the other day na negoro office immigration oro egendo kia kurumaiga ntu wa to office ju na mbeyemo na ni kurumaiga maita abantu bande bali gutumia employers se biro jiko likabantu chi agent ya bakora mondo jaga uri kabantu atamanyikana ntiburonge kandi to inisi na serikali nga utaraja Kenya kulika bantu uikobe registered tumanyaye ningo kandi kwa to ira makaratasi yao to boli serikali ya UAE umondo umomaide egiaro kulika bana wetu kurwa bajo nyora bakongo nero to kubwati kuruto chaka kubwatira ningi nchika biringa mne serikali ya Arabu amangana ya ajire nsepo bokongo sana nendera matukana bakogenda unaoneka nali nge Doha muisonde abana baito Gusii kwanza bali munaona kata abange I was really impressed abange bagante buna auto majibeza go janka and so on and so forth nende bono tuba to bisi nene immigration is bakogenda bara iyo ndebwenzi okole kasi sikali motebi amanyo bisi ya immigration yesere egendo nyenge koba aminyoko a register in fact nabo munamono Doha umwambaza abwate bakenyomba abegetenzemo umondeza ajiro bwato bokongu akube kurara onye takunyana kwena na uchisa ko legacy akube kurora roro ilindo oganyira abangana yako wa process donya makaratasi ya sirire ozekende kiabeire and so on and so forth nandi twajakire ko kongi bono ji condition uma de serikali jesiko twajake ko kongi ji condition ko batiana iko to sign ji agreement onye mo kujukulika ba Kenya this is what will happen we come ndo kujukulika ba Kenya kuruga agent ali ditanto mo register to mo certificate lakini tutara mo certificate tutoma makaratasi ya ese ino moto dai gozo mondo mo manyita ili na bakongo bo tokea we are able to deal with that again to kia lengo ka rengelinga eso okorero boene be no ene serikali mtu alenge serious about gokonya mangana ya ba Kenya and mtu alikoligeria mangana guchime mono but ndo yusio maite china baje ba Kenya jalenga kile na jini jinge jalenga mbona bana babira bange unaona maite Doha yoka ibwata ba Kenya 42,000 ba kolegas yo and it's projected nga by the end of next year to kora World Cup kata gera twara ba Kenya almost 100,000 ba kolegas yo oromuna china bajiko kina nego become necessary no serikali yebange ndo wazi kwenda korekana bantu bosakali eza bana inji baito bako chandike ngenje kabiri so I think montoni menzi obwato mwana isiko gali motebi ali yobsi yabo ya immigration yesere agenda oro aregister atebekere ntongo mulige tonyo bwato bakongonde bonse tobwati na nto ja ko insist on agreement umuntu goja kulika bantu zeito tokorozi agreement ne serikali ya sobo nyo bakongo toke to agende so mwambazi tobo toma de muntu zero na lige to mwana oguruga ojiro ko ministry bono totebya mazwali what you are doing egendo kende eke twakwane gore last mile
my friend estima naende bona tuone bahati kile president ya jora yeko kwa mu assistant minister of energy as the last mile yet get na ono baziga to iziro gukora komenta stwale komenta zarwete onyo mondo kabwate asata ke the connection itaraba tebi mujumbo onyo to wigero mujumbo tebi mu DC gozo mu county commissioner so that to bugati gabona na already by this or kolro wene ayeko has done as a very good job kera ayeko bona to ko case Jinde Jones na baguji bwati goja last mile connectivity obwati classic case na batene ke obasiga ezo mheshimiwa obura chita kama debi kenyogete ngeranyo la stima iwi kuna tuchandegete transformer teyo within 3 days also banyo the transformer so ndobwa to possible aliese totara ikera karu information onyo to ikero mujumbe gende zo mu deputy county commissioner was gende se county commissioner ene to bwa tinge nje kabiri ngamni na inde kabere asinga nyona ngo munyakero kwe committee li cabinet ya Kenya Power and Energy ndobwa to bono we are going to get more energy and more connectivity era ine ya resources to accord e go evacuate more powers more power kuru the wind power lo yangalani wochaga and so on, so which means Western Kenya warongo chikobere served even with more access. So onye wakongwone bonze bororo get the report to come notes. If you tell me even today, I will go and talk no na yeko batemeko konya as a sitwa manage same osambwich school eneme jande to twenzi buna bayoli itangani kabisa ndara jakase ndara gende sabalimu amane serikali bono unango teyo ndo utamenga abalimu special school principals nabo ndo wate kazi enkonko bonde bwenzi ya sensei ekiara you see I gave ni abana babere osembatoto eba ko nyara bakurusiro meme kabisa esukule ko yoru to muki abana ili bubiru zero mo principal o kisi school Fred Mogaka to matenga Fred bana abujiri bubere na 100 ose 200 to muki abana jiri bubere abanyaroka to the principal azronga ndubona twaira nanka uragera akunywa maruna kana ukwana kana ukriticize abalimu and so on no mwalimu gabwa ata abana ili bumbiri yakorageri katatu lituko and so on school principals baito babwate kazi enkongwembe twende kubasabira kira lituko njimuna nkora na wala nyone ndirong lakini njimuna nkora na mbe yemo mistake to amenge team tangani na serikali wekeja yako jinjige ndeke kato jagita magana nga free education, free primary, free secondary education abantu wakanga bono ngabono mane school ne serikali tenda ko Kevin kwaro lirenga ki ese chukuru ejonzi bichiko sambo kwa lenga private school te ona yamo ya Zambiro of course no ene yamo private school te ona yamo ya Zambiro aseki asengenje private school abayibuli ba waka na jibesa capitation ndio gore se ministry education no moyibuli ga tebe mwana waye buna tata le onde kana kwende school nga ayembora moyigore school kisi school mambie to wanega ozo kora kende yonzi kiragere mwalimu aho tumoje ko ngoi ochine sanduku ya ne bintu bya guarantee timba zanga da kamere bine school ochega go burgera abantu abeja enka ukamere na abantu bandi choma buno mulikwa kere ine ro anyale a private school because abayibuli ba wakana eba take greater responsibilities abana babo lakini public school asengenje ya capitation and so on na magana free education abayibuli abange ba they have just walked away from their responsibilities abana bono ndolko ba I talk to school principals all the time. Let me give you an example because I know we are completing. One school principal told me she runs a national girls school. She told me that every holiday between 20 and 30 at the end of the school akorageli but aliko ina konyara kwenda sobo asenge enjo yobo kongo akale sobo mwana yomo nginojiro soke ro montonde na ndo chakere kumuita nga omontolia sokere den kumwadi mayale bono mwana na jekira nga delga were school baka nanga ajina kuituna ngina omwana onde ngina akale kusenga yagara mwana onde isea ko itangina munekono mwana ra tiambere school emejando tobugate tu abere to kweba chatali ko kwana is parenting mejando ya Kenya gaboni gatali abana tobugate is parenting is the problem na hatanga school chikanza chizo Jones emezikiti tobugate na to NCP to chago deal na magana ya parenting to isi abana baito kera nyasaye gato eta abana to bakini ndozo kutikera abana kana bali muto kutikera abana and so on. It doesn't work na ko tebiga Kevin in David school ya private ya Zambiro one private school aseki because they pay fees and because of that parents are forced to pay attention to their kids
But you see, na kubara kubatevinga moko leke. Na kubatevinga moko leke kiara mama yethenga any private school. Koji kusamba mambi no okubwatwa wakana tibesa. Lakini public school ero twagenda tosangire tibesa 50 million 100 million twacha kwa gaje school. And then abana bemo kamambi for a small excuse nga bangire korre TV. Ba sambe school. And you see Bible limalo ja mamba tevinga okay. Ne wasambe the school wona aye korra tole. Lakini akorete na tindire the dinner education nga anyuma kusamba school azinye mutata itia matemu. Omotenze no okorera matemu bwikokore tolo jugwe bacha. En wasambe school eye sambire ebwa the libu no okorera matemu. Pako muntu oje buronge obubalimo buwo bosire. You see, we have to be serious. Otherwise, you know, tunako nje kabiri nduro konya bana baitu. We are just raising abana batanya ali we konya. Noja ko batigere nibo, noja ko batigere bintu byonse ko ba mbako nyara kubirenda. Eboliga, and that's my last parting word with you. How is it that private school teyo ya sambiru? Iswali rikonka gima guchaso muligiriro ito ngagitenga kuira neri iswali ribuno muwaziri abodiringa inkige ko ranso gusamba gucho skuru chonsi picha biri chigo samba tabire to kumurekera skuru teyo yo muntu nyene ya sambiru lakini chigo sambwa ni chia serikali na bakonya richibwelio na igarure changamoto gusigarure okuburi guchasa biburinga ebeke angena abana bawo ebeke angena abana bawo no boreri bwa matukaya na ubwa twariro muchando yatukorerega bwo na inyuranga igotwalingiro muwazi Dr. Fred Matiang'I kurende igotugusaba kwabiranga ntunyare tigutwara mu PS Susan Muchache nabo igo mu Solicitor General Ken Ogeto uyobonete wikaga gusobonete wikaga no muwaziri lakini no muwaziri naika na igo tuwarenge live chi station chi station TV Getembe TV Getembe FM Ndizi TV uigo tuwarenge ase Minto FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio na boigo igesa FM Inka FM na VOV TV na boigo Sense Media Online Kisi Hot TV Inka TV na Abagusi Global Radio omo waziri utaragenda igo kwali bagasingicho no moyega ningakiyemega Yesu gukune na Christmas no mwako muya no tuli gutwara ngakina ndora ache ande yake gukwana bagusia senchira une yiga uiri engakiyiga ubagwishiri gusobakanira maya engaki Yesu gukune mwako muya litani kabisa ngo bakarambu yabona bariki baito n'abantu bonse bici radio n'iki TV asoko ngali bageri yabene mbuye mono sana narakonyora bagalinga muneli ngakia etire mona nyanza karanje na ni musko tunyali bagatogendera gukwana n'abantu baminto mbuye mono na namba ibere kango akira abantu baminto baguzi bonse space babitambuye mono abagaka baminto mbara nabangi nambale abantu mbali bagontumere message uzengo gana na sara menalingo josoka umuntu nomba atoko bokonta